እናንተ እኔ ግን እንደው ፊት ለፊታችሁ መቆም በጣም ከብዶ ነበር። ለምን እንደዛ ሆኜ እናንተ እንደዛ አይታችሁ ደንግጣችሁ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ፊት ለፊት ስቆም እንዴት ምን ይሉኛል እያፈርኩ ነው ሆነ እና አልሐምዱሊላህ ሰው እንግዲህ የታመመ ሰው ሰውነቱን ስለማያውቅ እንደዛ ሆኝም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبنتو تافي وردتو تكينا كم جرتو نجينا ربي وكوسين جرتني سينا كوسين إنجنا. إيجان كبنتو تافي وردتو تكينا رس ديبين بيت إنجلاي شو رامالي ديب ترفتي شو كسنجاي نورامو. أكون بيت إنجا كبنتو تافي وردتو تكيا سمونا كنوان إرتي بكو بقبلني أرجع جرتني شو راه كبنتو تافي وردتو تكيا. هدو كرتو ما الفادا سينجرا كوجه ماتي باي تكن سين كبنيا باي تكن سينجالنا. أكون بيت إنجا مردوان شو سيارة ويا ركبتي ويتي يرتي. Kuno kaalee eeggaddu dawaatti aarsee jira jechuudha. Namichi illee dhufeellee quraana itti qara'ee jira jechuudha. Edda jechuudha. Quraana itti qara'eetiin ture. Viidiyoo ammoo waraabuna dhorgee jechuudha. Kaayyottota hordoftoota kiyya hin dide jechuudha. Viidiyoo keessan nagin jedhee dide. Kanaaf viidiyoo isin waraabuu dhabe jechuudha. Yeroo sanii kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Amma ammoo kunoo quraana illee itti qaramee dawaa sanisitti aarsinee wayyootee irtee fayyitee kunuas na biratti argamteetiin jirti jechuudha. Kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Akkuma beektan anillee wallahi kaawwan magaalaa kana keessa deemaa jiru waan biyya kana keessa deemaa jiru isinillee quba qabdanii argaa jirtan jedhee yaada. Kanaaf nullee sanii osoo hin ta'in hedduu takkaan isin jaalannaa hedduu takkaan isin kabajnaa. Ammaaf ammoo murduwaan kun as dhuftee na biratti as jirti waliin as jirraa. Wayyootee jirti fayyitee jirti alhamdulillah ammoo kunoo fayyiteetiin jirti. Haala gaarii irra jirti jechuudha. Kabajamtoota fi hordoftoota keenna warroonni hedduu keessan warroonni du'aayii godhaa fi turtan jechuudha. Warroonni anaanis jabaadhuudhaan jechaa turtanii warri isiillee agartee du'aayii gootanii fi rabbi siyaa fayyisu jechaa ni turtan. Hundi keessanii yoo galatoomaa jechuuniif asirratti isinirratti asitti argamne jechuudha. Kanaaf murduwaan salaama gaafadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenyaa fi kabajamtoota keenyaa akkam jirtu alhamdulillah. Alhamdulillah ዛሬ ወይ ጅራ ኩማራ ጭንቀም እናንተን ማስጨነቅኳችሁ እኔም ተጨናንቄ ባሌን ማጨናንቄ አልহামዱሊላህ ዛሬ ደህና ነኝ በእውነት አልহামዱሊላህ አሁን ዛሬም ነገም ለእናንተ ወላሂ በጣም ነው እናመሰግናችሁ ዱዓ አረጋችሁልኝም ከአላህ ጋር እናንተም ዱዓ ስላረጋችሁልኝ እና አሁን ዛሬ ደህና ነኝ አልহামዱሊላህ ገለታ ረቢቲ ወላሂ አልহামዱሊላህ ደህና ነኝ ነው ብላችሁ ትናንትና ነፍሴን አላወቅኩም ትናንትና ወደ ነፍሴን አላወቅኩም እና ለማንኛውም አልহামዱሊላህ ዛሬም ነገም ለእናንተ ዱዓ ነው ለኔ ዱዓ አረጋችሁልኝ በረካ ሆኖ ምላላችሁ ወላሂ ከአላህ ጋር ዱዓ አርጋላችሁልኛል ይሄው ዛሬ አልহামዱሊላህ ቀዳሚዬ ያወራኋችሁ ነው ካሊድንም ወላሂ አሸግሬው ነበር እንደዚህ በጣም አልহামዱሊላህ መቼም ወላሂ በረካ ሆኖ ነው ካሊድንም ዛሬ እንግዲህ እናንተ ፊት ቀርብ ያላል አልহামዱሊላህ ደህና ነኝ ተሽሎኛል ነው የምላችሁ ወላሂ ዱዓ እናንተም ኮሜንት ያለ አሽርሽም ለምትሉትም ቁርአንን ማስቀረባት ለምትሉትም ሁሉ ነገር እሱ ያረገልኝ ነው ወላሂ ባሌ በረካ ይሁን ሁሉ ነገር ቁርአንም ትናንትና ማታ እንደዚህ አስቀርቶብኝ ነበር ሰውየው ቪዲዮ አልገባም አልፈልግም ስላለ እኛም ካላስተው ነው መምኑ ነው አለ ሰውየው ማለት ነው አልፈልግም እንደምናም ስላለ እኛም ተው ነው ቪዲዮ መቀረጹ ነው ግን ዛሬ አልহামዱሊላህ ተሽሎኝ እናንተ ፊት ቀርብ ያለሁኝ እና ለማንኛውም አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ለእናንተም በጣም ማሸግሪያችሁ ነበር ወላሂ ላዚም እንደዚህ ሆኜ አላህ ያመጣውን አላህ መቀበል ነው እንግዲህ ያለፈ አለፈ እንግዲህ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ካሁን በኋላ እንዳይመጣብኝ ነው ምለው እኔ ግን እየደጋገመ እንደዚህ እየጣለኝ ነበር አላወቅኩትም እና ነው እንጂ ባለፈው ፕራንክ አድርጌ የሰራሁላችሁ በማግስቱ እንደዚህ ጥሎኝ ካሊ ስላላየ ብዬ ነው እንደዚህ ፕራንክ የሚያረኩት እና አሁን ደግሞ የመጨረሻ እንደዚህ ጣለኝ ነው ማለት በጣም ጣለኝ በቃ የሆነ ራሴን ማጥፋት ፊልምነኝ ይለኛል በቃ እኔ ባሌን የሚያስጠላኛል ማለት ነው ማለት በቃ እሱም ማየት አሁን ለነሱ ማየትም በቃ ይከብደኛል ለምን እንደሆነ እንጃ አልহামዱሊላህ ግን ለማንኛውም ዛሬ ደህና ነኝ ነው ማለት Egaan kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkuma isin argitanitti murteewwan raawwiyaa qabdi alhamdulillah kunoo fayyitee jirti alhamdulillah warreen waliin cinkataatiin turtan warreen wajjin agartaniitiin dura akkataatiin turtan hedduu galatoomaa kabajamaa isin jechuu barbaadaa galatti isinii mala dhugaa dubbachuudhaaf hordoftoota keenya wallahi nullee waan nu yaadin tuqunnamee waan agartaniitiin nuti waan niyyanneen beenitti tuqunnamee jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota keenya
wanta karaa kunni argaman jennee itti yaadne ammoo egaa argame alhamdulillah jedhaniituma danda'uudha. Silaa ana taate malee anu barbachuudhaaf jiruu fi miti silaa nama bira taate maraa ta'e jedheetiin abdadha. Garuu ammoo too haala san hundaayyuu jechuudha anillee uf qabeetumaan kaa uf jajjabeeseetiin sadarkaa kanarraa akka geettu rabbii wajjin du'aa teessa wajjin kunoo as geenne asitti argamne isiniin jennaa qabamtootaa fi hordoftoota keenya isinillee warri jala nu cinaa dhaabbatanii jajjabeessaa turtan kaa wallaahi hedduu takkaan isin galatoomfanna. Kanaaf gaa dhaamsa gabaabduu wanni nu qabnu maal jechuu barbaadeeti qabamtootaa fi hordoftoota kiyyaa. Fuudhaaf wanni agartanii biyya kana keessatti deemaa jiru waan baay'ee nama jibbisiisu waan baay'ee waan haala fokkataa magaalaa kana keessatti deemaa jira jechuudha qabamtootaa fi hordoftoota keenya. Nullee kaa waan goonu hin qabnu biyya baqaa keessa jirra. Akkatti dhiyeessinee keessaa baannu sun nama dhibaa akkatti nu gartanii keessaa gallu sun nama dhibaa warroonni tokko tokko warroonni hedduun jechuudha maaliif kaa biyyisan keessaa hin galle biyyisan keessaa bayaa galaa maali jettanii ta'in warri kaa komantii keessan nu kennaa jirta jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf nullee biyyi tuni seera qabeessa hin dhufne ni beekanii karaa baaraatiin dhufne waan ta'eef jechuudha. Kanaaf biyya kana keessaa yeroo barbaannetti dhufna jennee ni baana jennee sararuu hin dandeenyu ofitti himuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf akkaataan biyya kana keessatti waan xiqqoo waan nama dhibuuf waan namatti ulfaatuu fi nagartee nullee biyya kana keessatti taa'aa jirra malee fedha biyya kana keessa taa'insaa qabaatan jiru jechuudha kabajtoota gurgurtoota keenya. Gaafa rabbii nagartanii ammoo bishaanii fi midhaan keenya biyya kana keessaa fidatti keessa bahuun keenya waan hin oolle inshaallah agartanii isin du'aa hin godhaa akka haala bijaayitiin gara biyya keenyatti deebiin jechuudha. Ammallee du'aa teessan dhufaadha jabaadhaa isin jechuu barbaada. Ammaaf jechuudha meeqa haala du'aan umurdu'aan amma keessa jirtu maal fakkaataa akka jettaniif umurdu'aan asumaan haasaa godhee godha. ሌላ ዛሬ እንግዲህ ዛሬ እንደምታዩት ትናንትና ዛሬ ደህና ነኝ እናንተ ካሜራ ፊት ለፊት ቀርብ ያለው ትናንትና ትንሽ ያኔ ብዙም ሰውነቴን እኔ ግን አላውቅም እናንተ ላያያችሁኝ እንግዲህ ያያችሁኝ ነው አይደለ እኔ ግን ዛሬ ነው ገና ቪዲዮውን ያዩት ማለት በስነ ስርዓት ቪዲዮ እንደዚህ ቀርጬሻለሁ ምናምን ሲለኝ ለምን ቀረስክ ነው ያልኩት ለምን ይሄ ሰው ፊት የሚቀርብ አይደለም እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ለምን ዳውቶቶችሽ ምናምን እንደዚህ ቪዲዮ ስለማትሰሪ ምን ሆነሽ ነው ምናምን እያሉ ነው አለ እና ለማንኛውም እንደዚህ ቪዲዮ ምናምን ብዬ ነው ሲለኝ በጣም ደነገጥኩ ለእናንተ ለነፍሱ ማሳየቱ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነውና አሁን እንግዲህ ዛሬ ሳይው በጣም ደንግጬ ለምን እንደዚህ ላከው ለምን ቪዲዮ እንደዚህ አረከው ስለው በቃ አዲ ነው ሲለኝ እኔም አልহামዱሊላህ እንደምታዩን ዛሬ እንግዲህ እናንተ ፊት ለፊት ቀርቤ እያወራሁ ነው አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን እናንተንም ማስጨንቄ እሱንም ማስጨንቄ እንደዚህ አለፈ ነው የምላችሁ ሁለተኛ እንዳያመጣው ዱአ አድርጉልኝ ይሄው ደዋ ሰውየው ደዋ ሰጥቶኛል ዛሬም አሁን ደግሞ ሰጠኛን ደዋ ማለት ነው ሌላ አይነት ነው ያንን ደዋ እስከ በቀን 3 ጊዜ ታጠኙ ምናምን አለኝ እየታጠንኩ ነው እሱ ነው በሽተታልን ባፍንጫ እንደገና ደግሞ ትጠጪዋለሽ ማለኝም ያኔ 3 ነው በቃ ያኔ በቀን 3 ጊዜም ታጠኘው አለኝም ጠጭም አለኝ እንደገና ባፍሽም እንደዛ እንትን አድርጌ አለኝ አልহামዱሊላህ እንግዲህ እንደምታው ደህና ነኝ ማለት ዛሬ እንደማወራችሁ እንግዲህ አልহামዱሊላህ ሽኩር ደረሰው እናንተም በረካ ሆኖ ነገለ ለተቋቋማችሁት ነገለ ለተጨነቃችሁት እሱም ጋብራችሁ ለተጨነቃችሁት በጣም ነው ማመሰግናችሁ አልহামዱሊላህ እናንተም ዱአ አድርሶልኛል ይሄው ዛሬ ቀና ብዬ ያወራኋችሁ ነው ትናንትና ምንም ያኔ ሰው ደህና ነኝ ግን ሰውነቴን አላውቅም ድውክ ያረጋኛል ድክም ያረጋኛል ባለፈው እና ተጥላለ እኔ ሰውነቴን አላውቅም ምንም አላውቅም በእውነት እኔ አላውቅም ካልድምጭ ነው የሚያስጠላኛል እኔ ግን ምን እንደማረግም አላውቅም በኋላ ዛሬ ቪዲዮን ሳይሆን የደረገኩትና አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን እናንተም በረካ ሆኖ ነው ማለት የእናንተ ዱአ እየደረሰልኝ ስለሆነ አላህ ከአላህ ጋራ እና እስከደም አውራ egaan kabajamtoota fi hordoftoota keenya iddoolee haasawuu hin dandeenye kanaaf jechuudha egaa dhugaa dubbachuudhaaf ani viidiyoo akka waraabaa jiru isin quban qabdu viidiyoo akkasii biraa gahaa jiru jechuudha quban qabdu turte har'a eegisitti qishoo wayyootee hin jette egaa hordoftoonni kee akkanas barbaadaa jiranii akkana du'aa isii godhuu jiranii jedhee akkasitti egaa viidiyoo bara waraabee gadhiisuu jira gadi dhukkubsate kana maal jedheenii viidiyoo kana tigarsiisee jechuudha yeroo sana hedduu takka loltee hedduu takka aartee jechuudha kan wantoota hedduu tokkiyya
dhugaa dubbachuudhaaf sila waan miidiyoo irratti illee gadi dhiisuu waan miidiyaa irratti illee gadi dhiisuu maluu miti haa ta'u garuu ammoo namni gaa guyyaa sadii moo guyyaa afurii kana osoo viidiyoo gadi dhiisanii namni kun maaliif badii biyya irraa maaliif badii jedhanii namni nama barbaadu waan hin oolle kanaaf jechuudhaan illee irra caalatti ammoo du'aayee teessan akka nu gootaniif jechuudha isin du'aayee teessanii akka nu bira dhaabbataniif viidiyoo kana maxxansee jechuudha viidiyoo san hundaayyuu maxxansuu danda'e. Kanaaf isin ammoo baay'ee rifattee jechuudha yeroo miidiyaa viidiyoo sana agarteetiin jette akkamitti miidiyaa irra gadi ta'ee jedhu xiqqoo isii aarte haa ta'u ammoo booda ammoo tasgabbeessituma waan kanaaf du'aayee akkasii godhanii viidiyoo san gadhiisuu danda'e jedheeni akkasitti gaa tasgabbeessee jechuudha hordoftoota kiyya hedduutu akka wallaayee isinillee galata isiniin mana jechuudha hedduutu akka galatoomaa hedduutu akka isin jaalannaa isin kabajaa warri maatii kenna hunda jechuudha. Kanaaf inshallah agartanii haalli amma keessa jirtu ammoo hedduutu akka bareedaadha hedduutu nama jedha hedduu namatti tola. Asumaan gaa akka walitti akka itti fufu jechuudha kabajamtoota kiyya akka itti fufu asumaan du'aayee teessan ammallee irraanfattinaa fayyii ta'ettanii du'aayee dhiisinaati. Du'aayee teessan cinaa dhaabbataan jajjabeessaa du'aayee godhaa fi isin jechuu barbaada hedduutu akka isin jaalannaa kanuma jechuu barbaada kamaan jennu bira. አልሐምዱሊላህ ያው ገለታ ብቻ ለአላህ ብቻ ነው ምስጋና በእውነት አላህ እንደዚህ ሁለተኛ እንዳያመጣብኝ ነው ሐሳቤ አልሐምዱሊላህ ሁለተኛም አልሸክክም እና ለማንኛውም እንግዲህ ይሄው ዛሬ ለዚህ ነው የመጣሁት እኔም ከነዚህ እንደው ፊት ለፊታችሁ መቆም በጣም ከብዶ ነበር ለምን እንደዛ ሆኜ እናንተ እንደዛ አይታችሁ ደንግጣችሁ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ፊት ለፊት ስቆም እንዴት ምን ይሉኛል እያፈርኩ ነው ሆነ እና አልሐምዱሊላህ ሰው እንግዲህ የታመመ ሰው ሰውነቱን ስለማያውቅ እንደዛ ሆኝም እንግዲህ ለኔ በጣም ይከብደኛል ለምን ሰው አንድ ሰው ከታመመ እንደዛ ሲሆን በጣም ለባል እኔንም እሱ ካሊድ እንዴት ይሆናል እንደዛ ጭንቁስ እና ደግሞ እናንተስ እንዴት ትጨነቃላችሁ እያልኩ አሁን ዛሬ ደግሞ ለታችሁ ቆሜ ማውራቱ አልሐምዱሊላህ ግን ደህና ነገር ነው ግን ያኔ በስ አልሐምዱሊላህ እኔ ብቻ ምለው አልሐምዱሊላህ እናንተንም በጣም አስጨነቅ ያለው በረካ ሆኑ ይቅር በሉኝ እኔንም እንግዲህ እንደዛ በጣም ስላስጨነቃችሁ ይቅርታ ያኔ በጣም አሳሰብኳችሁ እናንተም ዱዓ አላረጋችሁልኝም በረካ ሆኑ ምላችሁ እናንተም ፈያበል ባላችሁበት ጤና ይስጣችሁ ነምላችሁ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ይሄው ዛሬ ደስታችን ይሄው እንደዚህ ነው ወላሂ አልሐምዱሊላህ Egaan kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa har'a viidiyoo tana qabadee waan isin dhufe jechuudha haala umrii duraan keessa jirtu isin himuufiin gaa asirratti viidiyoo isii waliin dhufne jechuudha amma akka haalli isin keessa jirtu waan baay'ee bareedaa hedduu namatti tola isinillee hedduu akka galatoomaa isin jaalannaa isin kabajnaa isin jechuu barbaada har'a akka viidiyoo tana qabannee kan isin dhufne jechuudha viidiyoo biraatiin ammoo hanga walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi